Umcimbi weSomnandi Music Festival sewulidedelile uhlu lwamagidangoma azoqhudelana emncintiswaneni obekiwe obizwa nge-Maskandi Dancers Competition. Bafowethu, lo ngumncintiswano owenziwe ngenhloso yokuhlonipha amagidangoma kaMaskandi kanye neqhaza alibambile endimeni kaMaskandi. So, umuntu ozophuma phambili kuona lo mncintiswano uzohlabana ngomklomelo wezinkomo eziyisihlanu zoboya, bese kuthi-ke ozolala isibiyi yena uzohlomula ngezimbuzi ezinhlanu zoboya. Imiphumela-ke yokugcina yayo le competition izamenyezelwa ngosuku lomcimbi, njengoba kumcimbi uhlelele ukuthi ubanjwe ngomhla ka-20 kuDisemba. Kodwa-ke njalo ngomsombuluko eviki neviki kuzobe kumenyezelwa noma kuvezwa ukuthi-ke ubani ozihola phambili. So uma ngabe ufuna-ke noma unesifiso sokuvotela igidangoma elikwenzela kahle, ungathumela laphana-ke i-alphabet eqondene negama lalo, ithumele enambeni lo oyibonayo lapha esikrinini sakho u-44447. Okwamanje-ke igidangoma ebelisahamba phambili selokhu kuvuliwe ukuvotwa, njengoba-ke kuvulwe ngomhla ka-7. Ilona laphana-ke igidangoma likaGadla Nxumalo elibizwa ngoQagela. Uyena osahamba phambili-ke njengamanje kuwona lo mncintiswano. Kanti-ke uma ngabe-ke ufisa ukuthola imiphumela yeviki neviki, ungahlala nathi la ekhaya-ke, ngako ukuthi usubscribe uphinde upresse nebhele. Uma kukhona esikufakayo-ke uzokwazi ukuthi uthole i-notification. Okwami kosuku angigoqe khona la.